penapel ora di motor. Pacare adoh mlaku sungkan kesel. Pengen motor iki. Bro, lagi apa nih kene? Lah, ya apa kader ndase pengel. Benggel kenang apa? Penapel ora di motor. Yah, jaman saiki ora duwe motor. Pengen tuku motor ki ya. Nah, kebeneran ge, lagi ider motor. Ge, tuku. Jalak tenan dimin survei. Masih cetok survei dimin. Dari survei. Survei ngomeke liyane. Bocor. Men. Minat apa ora? Kon bira. 1 juta wis 1 juta. Dah. Ora lah. 1 juta Wis daluke pira? 500. 400. Ora lah. Ya wis, kita 200. Nah, ya, Wis deal ya. Din. Deal, ya. Ya, wis rikara mudun ra tekreyen. Engko disit bayarannya keprimen. Wis ngenteni nanase tanggane tekdol. Yo, ya wis, hari gue wis mana deh? Rayen disit. Motor ki penak ya. Nang pacaran apel. Aduh, betis. Motor. Wih, motor ngeletak. Kontaken. Wih, juk, bagian. Oke, jalan. Keri. Mampu. Motor maning di. Loh, di. Motor nyong. Lah, ini maning hilang ikut tiket dah motor lunas kok. Ketok-ketok hilang. Mudun jal ngabut-ngabuti. Gagan jalan. Angel. Gagan jalan. Mudun. Ngabut-ngabuti tok koyo wong. Mudun. Kian ke kian. Alhamdulillah. Rezeki anak saleh, ada materi gratis, gablek. Solah, dibayang orang soleh. Soleh, geblek. Ya nah. Duh, panas banget meningkat. Gila ya? Oh, pas minggir. Aduh, kangen sih gue. Ya serah kira jen. Bensinnya entek kok. Ini teknologi nanyong baik. Temenan. Iya. Kira? Iya. Karena aku nitip ya. Apa? Nitip motor. Ya kena. Balik madang disit. Ya Nyong. kena kok. Ya wis, gawe ya. Ya, Ini bensinnya enteng. Ya. sini. Asatnya. Ya. Kenapa mas? Kalau kok Kalau. kehilangan motor. Wah, gak bisa mas ya. Harus jalan-jalannya. Iya. Rayan motor aja.
Pak. Panjang motornya nyong. Orang bikinnya anu wong Sing kae. bener. Orang Mas. Lagi motornya nyong ye. Lalu mikili anu kon tuku bensin. Ah, mene mudun. Gimana? Kurang ajar. Biji mas. Kamu masih nolong. Ah, nyong saya maling-maling. Mas. Oh, habis sudah Mas ya. Harus jalan-jalan ya, Ryan motornya. Kelalin. Cut ah.